Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ovih 5 činjenica o mozgu mogu promijeniti vaš život. Ljudski mozak posjeduje veće mogućnosti nego što mislimo. Može se istrenirati i natjerati da radi drugačije. I to opredjeljuje kakav će biti vaš život. Ovih 5 činjenica o mozgu mogu promijeniti vaš život. Mozak ne vidi razliku između stvarnosti i mašte. Mozak reaguje jednako na sve o čemu mislite. U tom smislu, za njega ne postoji razlika između objektivne realnosti i vaših fantazija. Iz tog razloga moguć je takozvani placebo efekat. Ako mozak misli da uzimate farmaceutski lijek, a ne tabletu od šećera, tada reaguje na nju u skladu sa mišlju. Popije placebo tabletu misleći da je aspirin i mozak daje komandu organizmu da snizi temperaturu tijela. Slično radi i nocebo efekat, ali u suprotnom smjeru. Ako hipohondar gleda večernje vijesti i čuje o pojavi nove bolesti, tada može početi fizički da osjeća njene simptome. Dobra vijest je u tome da ako gledate na svijet kroz ružičaste naočale, vjerovatno se često osjećate sretni zbog nenormalno visokog nivoa serotonina, odnosno hormona sreće u krvi. Svaka konstruktivna misao ili san o svijetloj budućnosti može poboljšati vaše fizičko stanje direktno ovdje sada. Vidimo ono o čemu najviše mislimo. O čemu god da mislite, to postaje osnova vašeg životnog iskustva. Na primjer, ako kupite novi automobil, tada ćete češće primjećivati automobile te marke u gradu. Stvar je u tome što poslije kupovine češće mislite o svom automobilu nego što ste mislili dotada. Zašto je ovo važno da se zna? Stvar je u tome da je izlaz iz bilo koje stresne situacije moguć jednostavno reprogramiranjem svog mišljenja. S druge strane, ako pokušate da analizirate političku situaciju koja se emituje u različitim medijima na različite načine, onda ćete vjerovati samo tim medijima koji podržavaju vaš stav. Ima još nešto. Da li ste nekada primijetili da se ljudi relativno brzo grupišu po interesima? Pozitivni ljudi češće se druže sa isto tako pozitivnim, a hipohondri sa hipohondrima, zar ne? To nije slučajno. Ako želite da promijenite nešto u svom životu, počnite sa promjenom misaonih obrazaca. Najveći dio vremena vaš mozak radi po automatizmu. Prosječni ljudski mozak dnevno generiše 60.000 misli. Ali više od 40.000 njih su te iste misli koje ste motali po glavi juče. To je razlog zašto je tako lako skliznuti u vrtlog negativne percepcije života. I to je razlog zašto treba češće mijenjati uobičajenu situaciju na nepoznatu da bi očistili mozak. Negativne misli stvaraju stres i nespokojstvo same po sebi, čak i ako u stvarnosti nema razloga za to. I one realno uništavaju imunitet koji je prinuđen da reaguje na to. Trenirajte svoj mozak. Primoravajte ga češće da registruje pozitivne misli. Što više budete pokušavali, brže i lakše ćete uspijevati. Odnosite se prema životu svjesno. To jest, pokušajte uzeti sve nesvjesne procese pod svoju kontrolu. Krajnji cilj prakse – ostvariti to kako bi većina vaših misli koje se javljaju po navici bile pozitivne. Povremeno se isključite, to je od životne važnosti. Možete se bukvalno utopiti u hiljade negativnih misli koje su se zaglavile u vašoj glavi danima. Stoga treba se isključiti. To će dati predah imunom sistemu, učiniti vas zdravijim i srećnijim. Najlakši način da na nekoliko minuta isključite mozak je meditacija.
Ona omogućava da se preobrazi vaša svijest u udoban i efikasan instrument. I još na račun odmora. Birajte aktivan odmor, skijanje, ronjenje, planinarenje. Što se lakše fokusirate na uzbudljiv proces, tim se efikasnije pročišćava glava. Možete izmijeniti svoj mozak bukvalno fizički. Kada se fokusirate na neku mentalnu aktivnost, vaš mozak u tom trenutku aktivno stvara nove neuronske veze. Ovaj proces biolozi zovu neuroplastičnost. Evo o čemu se radi. Ako mislite da niste u stanju da smršate, to će tokom vremena samo ojačati tu misao. Ali ako zamijenite to podsvjesno uvjerenje sa mišlju ja sam u odličnoj fizičkoj formi, tada će vaš mozak svaki put da gradi za nju nove neuronske veze. Počet ćete češće da primjećujete nove mogućnosti koje će vam omogućiti da preobratite tu podsvjesnu postavku u novu realnost. Imate mogućnost da potčinite sebi svoju svijest i promijenite je. Imate mogućnost da dobijete sve što želite. Glavno je da povjerujete u to. Bilo koji fizički proces počinje sa mislima koje se pojavljuju u vašoj glavi. Tekst pripremila i prevela Marina Stanis. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.